Yes. Yes. Amune biikab Kalenjin. Yes, this is RAY-FELI Studios kora. Otamalenjo kityo kimi together ko hagait. O kila abarchine wakati achengwa content. So, kwanet ak madems chechoket chekoron nea. Ko in kanget mi story netestai nguni nebo kole Milka ak in Cyrus kobwa together. O in ko announcen ko mi Motherland Club in Mulot ireyu. And kiamiten kasaroton lakini kile biik mwoe biik chonteni biik akolelen ng'ole nani kiong'olech lakini kobwa together kwa ingi cloud chasing anan ne omwa biik en comment section. So nguni ko kwakere in mi kowo in cheche 254 in Pkorio Bazuu akole Pkorio Bazuu moe bakosilosul in Milka kole are mi market nguni kwa kotom konai kole kokolian Cyrus en yon. O rahisi koker Cyrus kole kokobit competition kole ninawekigei bakwondanyun kotom kobet tor bakosilosul ot Pkorio otinye ndoinyi ak inyi namun in komwoe Pkorio kole any non komi audio mi interview nekomi ak cheche 254 o amakas kit nekomwoe. Lakini ndo nguni kebe kelelen kolenjin Cyrus injin kole Pkorio tinye CF 00 musi. Kole simoingung kobo M-Kopa lena so simoit ngot ko kisir M-Kopa re. Simoit ne mon ale kot komi nebo M-Kopa. iPhone? Aya. Ya kot komi nebo M-Kopa kora en iPhone kora. Uon kanget in Cyrus uon kikatien tiendo Cyrus nebo M-Kopa. So in kole Pkorio kote wendote ak M-Kopa. Matinye simoit ne origin. Ko kina kotinye iPhone 14. Kotor kocher iPhone 14. Phone bo M-Kopa man ngot ko kironyoru simoitab iPhone nebo M-Kopa. 14 anan? 14. Wow. Yeah. Miten kit nekokesir en Facebook ile ko-fixenon Cyrus ako ndakituitosi ak Milka kwondanyin kokostoten. So kokostoten ko komonishon ine. Ko in ikere any nguni any ile komwaita cheche 254 koteben maswalis the fixers kokong'et any inde fixer any mongen ile kowolchi Cyrus ko ngore ne. That's why Cyrus ko koamuan ine kowek komut kwondanyin en ndamun ile kobonganda akine nani ko arengen ile Pkorio ko wazimu Bazuu nangekas is kit nekomwa. Kero tinye siko manda ba mur non en kot komi kotuku bae. Mara Moyome Kiboogeet Pkorio. So nguno ne ko namwo kit anga. Keke noenge imwaenge. Nebo oeng. Nebo oeng is. Makany no. Mi kero siko manda kwonda en kot. Takoba nanda ana Moyome Kiboogeet. Tukuk ata? Kiboogeetab David. So yon kakoit Kiboogeetab David. Ko amu ko mokuron David kebole Kiboogeetab Pkorio. So, kikere bomurno kilen bomur welcome to field where you find different people of different characters. Basically. So yon komang bomur non keleni Karibu. Kimatun ko ito Cyrus bomur non ko sorry. Piki miao sa dre mama kibitu kiamnya Yesu sele sese bimba hizi. So ibangani ba isa sakinya? Ketuitosi. Bomur na mara utiko 5000 gispoil ne 5000 ko mwisho. So planet niya noton ngun. Amuna na le chom. Bomur na ngo tako le black ya tara kiga hamwa tako mingi bomur no na baba. So ima ko nyata. Anyuris mama tona. Oko mangso ko barasta ko ko bejo Cyrus. So mi market. Mai le market. Sema be jamba hatu. Kwani very after that any wangu ngole mi market ale ngole nani ale ngole Cyrus wa machabakse kalecho. Kimut kwondanyun abure en ireyu. Tabwotinigei talelen kwa ngi rahisi ko ki cloud chasing ine. Amwa biik en comment section en yono. Ndamun in ngore na story chus. Ndamun kong'et akine mume wangu kele akine mume wangu kekopeki story chono. Yengekas kit nekotor komwa mume wangu. Aya bas. Kale zara. Magawe kukingo kaiwe kwa. Pe kichori ndijo ruan. Nani mate tango ya.
Kong'etera kotawi chorwet. Ikose ng'alechonis tuguk chekong'olole kotin Momwango koannouncenis kole kowekyi kwondo in Cyrus. Tos iman ng'alechu komwa biik en comment section amwone kotoretech ine amun kakeyang'an in the balance. So subscribe ak like ak sharen content ninyunet ak koboiboenchi bwana. So big up manze obur komie en ele omiten ak kilelolelen kityo kimi together ko hagait.